Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Kadukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Kinong penyai jangka Madonna Cultural Diversity Modern Society haka arpu arterik mentau benai rempang arjar arpuwei kilapan bena bakin sa penlong ya ka rensan ya ko penisap ya ka belatip kum ka Eastern Got Talent Season 1. Ka Secretary jangka ding ka Society ka samla Madonna Liza Lingdo habaya keren bat kilat patai kubor kalaya tu bahagani ka kenti kan nom don show ka mega audition ka quarter final bat ka semi final henrei on penlong bai tangya ka grand finale da ka limited voting ka balong sanpau na ka shispa na ka voting bat sanpau na ka shispa na ki nong bishar khnang baki reudon sap ki bawan na ki long yeng ki baduk kin yok lat ban yakun hagani ka lempung. Kalaya tu ru baga bayrung syakani kerensan ya ko penisap kalong 6,000 tengka marway bat 6,000 tengka na kabenta ginong isim benta kenhon. Ba ka Eastern Got Talent kala penlong ya ka audition house name Arjar Ampau babun Kelen district dan badau kajimon ning syakkan sanjau COVID-19 kabahaban sangeno hadu menta new benai menta patkum ki organizer ipun syai syabaro ki baladeb daga offline audition jing syai bajing wan menta patni layok lat ya ka permission menta snap February ajar abuai ban penlong no ya gani ka program rengkat ka online na kalian ki organizer ni panmap na ki bala ship benta lala banyak penlong yang dari program hakisnya baladep tang naga benta gajing jamu COVID-19 kapang gabaan hakisnya baladep nila benbana ban ai ya ka first prize daka alto bat kasong tengka syakiba board nadin hadin baka komiti jamu kalapan baik jangka Madonna Cultural Diversity and Modern Society halor bajing kwa jang kiri don sap syabat roy ban piano yaka husna labajong bajong prize syu habaju haga porba mensyua hadir baka komiti kelapan baik ban aino yaka prize benta ya unang job jang bajing syat yo sila tengka rengkat kaspoti babur pat daki song tengka baa balai kunju daftar ruki yang kinang luai un ai kunju silak tengka first prize rengkat kaspoti skoti bat daki song tengka baa balai Kasi timur pulang ikan kawasan kalau kawe la banangin say kilo nasat jong ni kecela jong ni jong kana isi borok kowe ya kantan ki talent mentah ki pupun ki rilon sama dan ka jong ka talent ya lana ni kempelong mengi ni ki rilon san dan ki show ba puni abo megala jong ni ya ki babon ki long le na ki mi yo pen i plela ki ma ya ka jong jong ni bangi pelong ni san kan sei ki rilon sa sapat jang kecela ni kaya jungi ber jang non isi borok kowe kalau kami kinong job jangka top finalis Eastern Got Talent ka nang kalian jong komiti kan sapli kala ikirun sap akiwe pat kirun san jong national level TV show bat kawe lu babu juga pat ya mari idan kajingnya corporate lang jong ko on grad session dia ikapag ka on dan session ke tinggal menteri jadi bikin lela cucu ya kira sap sabar kan di national level TV show dia kalau kamu penyanyi kali Eastern Got Talent kalau mau pair kalian apa ina penyanyi ya kumai semua bobon ki show ki talent ki dancing competition ye bobon ki voting system dia kata dia mana kirau dia voting system dan kalian jongi pat kalian jongi kum kerjanya semua mo ni borok kiro dan sap ba kimla kodbor ya kata makin dek mana karau kinde ke voting system de ina kum kerjanya jongi komiti akan baik ba nandu kami garden
semifinal, quarter final, semifinal ni nembu voting system ye ni lebe naka judge naka performance jongki ya kajing ya ka act jongki mo katung kajing Tristom jongki ya kila mo posya grand final ni ya haka grand final ipat ni na po iko voting tang 50% tatang kendian berkata kajing bu jongi ka voting 50% kenapa nakalian jongki judge ni 50% nakalian voting 50% kan kalau fair makubun mata long dan nanti ki Indonesia mata na kalau apa yang aku kot contoh itu lagi ran lagi bun kena Indonesia ya tinggi kuat kata dia ni bun 50% lagi judge 50% of voting katakan orang takkan dia ni ya bagi Indonesia grand final ni lah ni nabu bikin warna pari bakal tu kan ni kira mbak bapak khmat jong ni jelas ni mungkin dalam keadaan mungkin Indonesia ya kabayarong ni kinong simata kalong siajar katakan solo masyarakat Norway maka grup nong araja hadir ada ke offline audition on spot kepala adat usaha 2020 tanggal apa yang kami ulang show mah ya but ke online video bagi kisah sen lah hak haki bahasa nombor ini dengan seperti yang kimano bagi orang hak Amerika audition kata kalau hak Patrick Match aja gue mereka mega audition part is belong ha Patrick Match aja gue